ntagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare. radiyo televiziyo Umusare, banyarwandakazi b'inyarwanda, inshuti zacu, turagarutse muri studio, muri kumwe na kapiteni Mutega, muri kumwe na Alain. Turabasuhuje. Alain, fata akanya nawe usuhuze abadukurikira bose, hanyuma natwe turakuramukije kapiteni Chantal Mutesi Mutega. Murakoze kandi kuduha ikaze muri studio za radio na televiziyo Umusare. Mwaramutse, tunaramutsa mwese rero abakunda kutwumva kuri radio na televiziyo Umusare, badukurikirana mwese tubasaba kudukandira like. Mwese rero turabaramutsa tubabwira tuti partage nyinshi kugira ngo radio yacu ikomeze itera imbere. Mwaramukanye, amahoro y'Imana rero aho muherereye, natwe bwe turashima uko biri kose. Abari mu ngorane mwese tubihanganisha tubabwira tuti pole sana. Reka turamutse abakongomani bakomeje gukorerwa iyicarubozo. Turaza kugaruka ku magambo ya Bizimana, ibintu yakoze ntibibaho, ibintu yanditse ntibibaho. Wakwibaza ati hariho abantu mu bisanzwe ubwenge bwagiye. Ariko mbere ko twinjiraho, reka tubanze duhere kuri amakuru urimo urambaza kuri iki kibazo. Urimo urambaza uti mbega Kavumu byagenze gute? Iki kibazo wagifatanyije n'iki kikumbaza ati mu Rubarika twumvise imirwano iri mu Rubarika. Mu Rubarika ni hehe? Na gace gaherereye hehe? Wasuye urambaza uti mbega hariya Nyabyondo tuzamutse hejuru hariya muri ho plateau mu Banyamulenge, uti ndaho byaba byifashe gute ko twumva ari intambara? Ibi byose rero turaza kubirambura mu kanya, tuze kubabwira ukuntu iyi ntambara yifashe n'abantu imirahitana n'iherezo ryayo, ko biraboneka ko abantu bo bazahashirira, kuko igihugu cya Kongo ni igihugu kinini cyane. Yurebye rero u Rwanda kuba ruri hariya, hari akantu nabonye mu makanwa gacicikana ku ma TikTok, yukabonye urase ku gatemba. Ni ibintu rero bikomeye cyane, kuko umuntu akavuzeho mwabasika mu gatemba. Rero nabonye n'umuntu yacapye ibikoko bibiri bikunda abantu. Igikoko kimwe kinini cyane akita Kongo, ahita acapa n'akandi, ashushanya n'akandi gakoko gatoya ko mu bwoko k'icyo kinini akita u Rwanda. Noneho rero ako gakoko gatoya kari karimo ikiziriko gifite umuzungu. Umva ako gakoko gatoya kari kambaye ikiziriko, ariko kuko waba ufite impende iri mu kiziriko ariko ufashe ikiziriko, iki kiziriko rero cyari gifashe umuzungu. Noneho rero ako gakoko gatoya rero kagumye kamokera cya gikoko kinini, kamoka cyane kubera ko kari mu kiziriko. Wa muzungu ari kuri kiziriko, ariko ikiziriko rero ka gakoko nikasubiye kumoka. Kaze kaje bakatereka da karagaruka akabwira wa muzungu ati yongera unyambike ikamba kugira gusubire moke, ati ko utanyambitse ikamba nkamoka, kiriya kintu kirandya. Rero hari ikintu byanyigishije, byanyeretse ko kuba u Rwanda rurimo rushotora Kongo rugira gute ibyo rwishakiye, nuko rukiri mu ikamba y'iki y'abazungu. Ni ukuvuga iki? U Rwanda ruracyari mu kiziriko cy'abazungu, nicyo gituma rugishombora Kongo. Yani abazungu nibo barashumuriza Kongo, ariko igihe umuzungu azafata ikamba akayirekura, ndizera ko ubwo bizaba birangiye. Bamwe bati ikamba, nimba ikamba rifite abazungu barenga 5 cyangwa 6, ibyo tubona nuko ikamba isigaranye makuru. Abantu rero bakunda kuvuga ibintu tukinumira, tukitwengera tukaba tutari kibi n'ibiki. Ibyo rero turaza kugaruka kuri Bizimana Jean Damascene. Uyu mugabo yashikuje cyane, yakoze ibintu bitabaho. Turaza kugaruka kuri Olivier Nduhungire. Rero Nduhungire hehe? Uyu mutipe, uyu mujyama, uyu Patrick, uyu muntu nko kagira Imana mwe mwuzukuru wa Ngurube, uyu nawe ati dusabye oni kugira ngo yice FDLR, bice bo gapfati bare yasabantu. Ibitwara bibabwiye tuti rero umuntu rero avuka mu bwoko yihinduye ubundi bwoko, wewe azabica bigacika bayumva yabamara. Uyu muvugizi wa Rire we waravuga ati FDLR nta byo kuganira nayo, twasezeranyije ko ari ukuyica tukayihamba mu mashyamba ya Kongo yo gapfa. Turaza rero kwigarukira rero ku nkuru irimo irabica bigacika kwisi yose, ni kwisi yose ntago ari mu Rwanda gusa. Ibi ejo murambabarire gatoya, hari ahantu navuze nibeshya cyane. Iyo rero ngo utazi gutegeka ururimi rwawe, ntumenye no kusaba pardon, ngo ubwenge buba bwarakujyanye. Nicyo gituma ngaruka cyane nkavuga ni mu bantu mwese mwanyumvise ndabasaba pardon cyane, ndabasabye ikigongo ko navuze nti biriya bintu bari bakwiye kubanza kubicuruza bakabona kubyugara. Mu mbabarire cyane, nabaye nkaho nibeshyaho gatoya, na munati kubyugara. Rero ndavuga biriya biyoga rero na ziranganda. Ubu noneho rero muze kureba rero, genda gusetsa bimeze gute.
icyitwa umuyobozi wese mu Rwanda arimo aravuga ku nganda zirenga 110 zafunzwe zikora inzoga z'inkorano. Ibi rero nituza kubijya imuzi, muraza kumenya ibyo ari byo, mumenye naho bishingiye, mumenye n'icyatumye zira nganda zifungwa, nibwo muza kumenya muti ikibazo ni ikihe rero. Muraza kumenya rero igiki rero. Hari ikintu ejo nababwiye, hirya ejo narakibabwiye, ubwami butegekesha igitugu ubwabwo burisenya. Rero Chantal Mutesi Mutega, hariho hari amakuru, ubwami butegekesha igitugu burisenya. Kubera iki? Hari ibintu ukora, ibyo bintu rero iyo ubikoze wowe ubuzi ko urimo wigirira neza, hanyuma ukazasanga ahubwo wakoze ikosa ribi cyane ridashobora kwihanganirwa. Ni irihe kosa rero riba rihari? Ibi mu byumve neza. Reka tubanze dushimire kuba zira nganda zikora inzoga ngo z'ibyuma n'ibiki zamaze abantu by'amarokoro menshi, urubyiruko rwapfuye rugahwera, tubashimire ko babifunze. Ariko rero Uwizeyimana Evode ati hamwe na Kenisi, ibi bintu bimaze imyaka 10 birimo birica abanyarwanda. Mwumve, bimaze imyaka 10 birimo birica abanyarwanda. None abo bantu babikoze kuki badafungwa? Icyo ni ikibazo rero. Ariko twigareka twigarukire rero tuganire nk'abantu, namwe mufata gataro tugosore ko turi abanyarwanda, igihugu cy'u Rwanda n'icy'abanyarwanda, n'urubyiruko n'abasaza arimo bapfana abanyarwanda. Noneho tubaze tuti rero, mbega ubu nibwo bakibyibuka ko Evode Voda bwo mu gifu ari umusenateri n'abadepite bahari, nta burenganzira bari bafite bwo kubaza minisitiri w'ubuzima ati urubyiruko rwashize muri iyo myaka 10 abo badepite bari hehe? Byaba bitewe n'iki rero? Ni igiki kibiteye kugira ngo ibi bintu noneho bihagurukirwe? Ni igiki? Iyo rero ufashe abasesanguzi ukareba neza, barakubwira bati ibi bintu rero bihishe ibintu byinshi cyane abantu benshi mutashobora kumenya, ariko turaza kwibabwira kuko hari abatwegereye neza, baraduhamagara baratubwira ati mwitondere ibi bintu ubundi ninde wabizanye, kuki babizanye. Turaza kugaruka ku itangazamakuru. Nigeze kumva hari umuntu wigeze kutubwira iyi namakuru, nigeze kumva neza aya makuru rero narayumvise, ndicara ndayagosora neza, ndavuga nti ibi birashoboka koko. Ninza kubibabwira namwe murumva bishoboka. Ni kere ubundi mu bisanzwe ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwategerezwa gukanda abanyarwanda ku buryo ubutegetsi bugeza abanyarwanda ku busa bagasigara ntacyo bisangamo. Icyambere rero bategerezwa kubashukisha byari ibintu bibiri. Icyambere ibiyobyabwenge nicyo kintu cyambere ngo kibasha kuzingamika umuntu kikamubuza gukura mu mutwe. Icyo gihe ntaba gitekereza ku buzima bwiwe ndetse n'ubw'igihugu. Icyo gihe rero uyu umunyepolitike ubasha gukora ibyo wishakiye. Ubu numwe mu mitego abantu bo muri FPR bateze urubyiruko nyarwanda. Icya kabiri, ubukene nacyo burya buri mu biyobyabwenge. Ubukene ngo nicyo kintu nacyo gifasha abayobozi kugutegeka abo bayobora, bakabategekesha inkoni, ku buryo umuntu wese ukennye we ahora yifuza kuza kugukorera kugira ngo abashe kubona ibyarya. Icya mbere ibiyobyabwenge, ubukene. Icya gatatu, kurekurira abantu uburaya. Byane bakinjira mu bintu by'uburaya, bakavuga ibintu by'uburaya gusa. Ibi rero ngo bituma urubyiruko rupfa mu mitwe, kuko ruba rubona ko bagenzi babo baba abakomeye n'abadakomeye bose aricyo kintu bashyize imbere. Icyo gihe rero ngo urubyiruko rwose rushobora gukurikira bamwe mu rugero barimo babaha kakora avuga ngo n'abamisi, bagakurikira ibyo bintu by'uburaya, maze igihugu ntibite ku byo abanyapolitiki barimo bakora, ahubwo bakihugira muri byo buraya, maze babayobozi cyangwa se babategetsi muri politike bagasahura igihugu ndetse bakaba bacyoreka bakanagikoresha icyo bashaka. Kubera iki? Kubera ko abagombye kubibabaza aribwo urubyiruko ruba rwarapfuye. Byagenze gute rero kugira ngo noneho FPR Inkotanyi ikanguke, bibaze bati aba bantu tubahaye inzoga imyaka 10 kugira ngo ntibatubaze ibyo turimo dukora mu gihugu. Byagenze gute kugira ngo FPR Inkotanyi ifunge izi nganda
izi mfunge burundu n'ibyapa bati ni murandure n'ibiyoga byari birimo bavuga bati ni mu bisese ni mu bimene ahubwo hafatwe n'abantu barenga 50 ba nyir'inganda bazi gufungwa byatewe n'iki habaye iki iri rero ni sasangurura radio na televiziyo umusare tuba twagiye muzi tukaribakorera ni bande ba nyir'inganda twasisanguye neza turinjira neza turamanuka neza turagenda tujyayo dushimira abantu baduhamagaye batubwira bati ale turifuza kuguha amazina ya ba nyir'inganda ariko byadukoraho reka turakubwira bene inganda abari bo nuko byifashe twagereyo Chantal Mutesi Mutega ariko tubanze duhere mu Minembwe n'Ikavumu byo koko Alain tubwire d'abord ibyo mu Minembwe iby'Ikavumu ibya Rubarika bituramburire na Nyabyondo iyo zawo plateau naho ngo ntabwo byoroshye bituramburire ijambo ni ryawe Alain. Nkuko bisanzwe rero nkuko wambajije uti Ikavumu byagenze gute ukagaruka ukambwira uti nibiki birimo biraba aho mu Rubarika ndetse n'ahari hejuru muri ho plateau za Nyabyondo n'ahandi reka duhere Kavumu ni intambara yatangiye kuwa gatandatu wamungira komeza ejo kuwa mbere hiriwe havuga udusasu duke Kavumu rero ni bandi bahateye byari byagenze gute aha ni M23 yacakiranye na Bazarendo aba M23 icyo barimo bavuga ko nuko bagiye batwaye n'inka zirenga hafi 70 z'aborozi bari za Karehe na Katana abantu bati noneho M23 irimo irarwana isahura ibyo kuvuga ngo irimo irarwana ishaka igihugu atereka data kuki wagiye gusahuriza inka kuki Bazarendo bahise barya Karungu aha rero barakubwira bati ibintu byangiritse hariya za Kavumu ntago birasobanuka neza dore ko nubu hataratekana habana gatoya bamwe bati M23 uyashize ibirendero bikomeye cyane hano ko aeroport ya Kavumu sawo gusa rero barimo bavuga imirwano ariko barimo baratubwira bati hano ninja wegera Kabuzi Byega muri parike Kabuzi Byega ati hongeye kuvuga naho urufa rw'amasasu ato bavuga ko Wazarendo yabatanye mu mitwe n'ingabo za M23 hano kuri Kabuzi Byega kuri parike ku muhanda wa parike ntawuzi nimba Wazarendo arimo bashaka kujya kwinjira cyangwa se M23 Kagame ariyo yatangiye ijya gushotorana igihe ari gusaba tubwiye nuko mu rukera rw'uyu munsi ari kuri Kabuzi Byega harimo humvikana imbunda ziremereye n'intoya biza kugenda gute ni mu gihe kandi hari Kavumu naho batubwira bati nyaboneka ni mudukora ubuvugizi urubyiruko hano barumaze hari ibyobo ngo byabonetse byageze gute byahambwemo abana b'abakongomani ariko n'abandi mu rubyiruko bari mu mashuri ngo barashimuswe na M23 bakabajyana hehe mu gisirikare imiryango itegamiye kuri leta nayo iragira iti nimba nta gikozwe urubyiruko rwa Kongo rurashira dore ko M23 icyayo ari ugukata n'inkota ikata abanyekongo ibi rero ngo ni ibintu bibabaje biteye n'ubwoba bantu mwese ubwo muratabare tumaruka rero cyane twinjira hariya mu Rubarika nkuko wambaje Kapitene Chantal Mutesi Mutega abazi ku mu Rubarika ni hehe rero mu Rubarika uburenzi sange uzamutse gato yitwa mu Ruvunge ugakata mu kuboko kumoso winjira aho bita ku mu Rubarika aho ni birometero bitarenga bingahe 10 kugira ngo ugeze Akamanyora nibaza ko na 10 bitageramo aha rero naho havuzwe imirwano iyi mirwano ariko ngo icyari kigamije ni ikihe rero iyi mirwano uri hariya rero mu Rubarika uzamuka imisozi miremire ugenda wegera bitazaremera rero hari igiki ni igiki cyabaye Remera ibintu rero birimo bivugwa nyaboneka ibi mu Rwanda ruzabyishura abanyarwanda tuzabyishura imyaka n'imyaka reka tujye tubabwira amakuru nk'aya kuko baduhamagara bakatubwira bati nyaboneka ibintu birimo biraba ni biki hari uruganda rw'icyayi hari Remera rero uruganda rw'icyayi ngo rwaba rwarubatswe mu 1930 uruganda rw'icyayi rero ngo M23 ya Kagame yaba yaragiye maze iragira gute irarusenya amamashini yose irapakira barajyana bacisha Akamanyora batwara mu Rwanda ibisigisigi byari bisigaye rero nibwo Wazarendo baje kubimenya maze bakurikirana ngo niko guhita haduka imirwano bageze za Rubarika ibi bintu bamwe bati biratsikeje kandi biranababaje ni gute igihugu kijya gusenya ibikorwa remezo by'ikindi gihugu ati ibintu Kagame yagombye kubyishura byose uko bingana uruganda rw'icyayi rero ngo Rwanda rukomeye cyane rwahora rukora hariya Remera none ngayo nguko ubwo ingabo za Kagame zarusahuye zarujyanye hehe za Cyangugu mu Bugarama ana makuru baba batubwiye rero ubwo ababyumva mwese mukomeze kugira gute kudufasha kuduha ayandi makuru twebwe turahari tuzayabavugira nicyo Imana yaturemeye Chantal Mutesi Mutega uti tugane Fizi hariya hejuru rero muri ho plateau nibyo koko amakuru aturuka muri ho plateau aragira ati
twirwaneho ishobora kuba iri mu kiriyo ngo ni mu gihe n'ubu byumweru bibaye bibiri kuva Sematama yahamagazwa i Kigali atarongera kugaragara, atarongera kuboneka. Bamwe bati Kagame yamuhaye ifuni cyangwa se yamutaye mu kasho, ariko amakuru dufite nuko uyu mugabo yaba yarakozezweho imitwe na Paul Kagame akaba yaramutayeho minote, icyo bita amapingu. Ntabwo tuzi rero Sematama aherereye kugeza n'iyi saha, dore ko nta n'ijambo aheruka kuvuga. Mbega biragenda gute? Icyatumye Sematama bamukozaho ibiganza n'ubu rero amakuru arimo avugwa nuko ngo Sematama ngo yaba yaragerageje ko yaganira na Kagara ku buryo Sematama yaba yaragiye kugarukira kuri Kirombo Kisekedi. Ubwo birashoboka ko maneko za Kagame zamenye ko uyu Sematama ashaka kwikura kutwirwanaho akaba yakwigirira kwa Kirombo Kisekedi, bati twakubonye nk'ejo ngo nawe tukwereke. Tubibutsa Sematama uwo ari we rero, uyu ni umwe mu bantu bakoreshejwe mu kwica uyu mugabo wapfuye bitaga makanika Rukundo, Michel Rukundo alias makanika. Uyu mugabo rero kuba yarakoreshejwe akica rero Sematama, kuba yarakoreshejwe akica Rukundo Michel alias makanika, uyu nayo kuba Kagame yamwirenza ni ibintu bitoya cyane. Ibi turabimenyereye rero cyane cyane kuko imirwanire ya Kagame cyangwa se inkotanyi ziragukoresha zikaguhemba kukunaganika no kuguca umutwe. Ibi twese turabimenyereye, dore ko n'abantu benshi no bagira bati abantu bose ngo bakoranye na FPR, bakoranye na Kagame ndetse mu bafatanyije bagatera urugamba bateye bwa mbere, ngo Kagame yararahiye ararengwa ati nta mpinduka muzigera mubona hano mu Rwanda nkiri muzima, ati muzabanza mugende nzaza mu nyuma. Karabaye. Twikomereze Chantal Mutesi Mutega, nizere ko amakuru arimo abageraho 5 kuri 5. Amakuru aratugeraho 5 kuri 5. Alain komeza tugane mu Rwanda, tubwire cyane cyane ibyo Olivier Ruhungirehe yasizoyemo avuga kuri FPR. Ubwo yasizoye FPR. Ijambo ni ryawe Alain. Kwihuse rero tugara mu Rwanda, umugabo Nduhungirehe yabice biracika ati oni ninjiji, ati ibintu nirimo ikora ntaho byabaye. Ngo ni mu gihe rero oni ngibyo irimo ivuga ngo kubijyanye na FPR ngo itabizi. Uyu mugabo Nduhungirehe n'umuhutu wihutuje ati twemeranijwe ko FPR tuzayifata tukayirimbagura, tukayitemagura, tukayikubita hasi yose tukayirimburana n'imizi n'abana babo bose tukabica. Ati byo kuvuga rero ko haba harimo ibiganiro twagana na FPR, ati nibacire birarura, ati ntidushobora kuganira n'abajenosideri. Nagerageje rero giye kwibariza abantu ndababwira nti mbega yemwe umujenosideri bivuga iki? Undi ati umujenosideri bivuga iki umuhutu wese? Nimba se umujenosideri bivuga umuhutu wese, Nduhungirehe nawe ni umujenosideri cyangwa ntago ari we? Bamwe bati vuga uvuye aho, abandi bati reka tuze tubisobanure neza. Bamwe mu bajenosideri ni igiki? Reka tuze tuvuge jenoside yaba yarakorewe abanyarwanda, twe kuvuga yakorewe abatutsi. Ariko se reka twibanze twibike bande kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ubundi mu bisanzwe nimba jenoside yarakorewe abatutsi no kuvuga ko yakozwe n'abahutu. Duhereye rero kuri ba Evode Uwizeyimana, tukaza kuri Babizimana, tukaza kuri uyu Nduhungirehe, tukagenda tukajya kuri ba Moriki, bagira bati ndi umunyarwanda. Abahutu bose bagombye gupfukama bakasaba imbabazi z'ibyaha bakoze, ariko se bose bavutse ko mbere ya 1994. Reka tusobanure Olivier Nduhungirehe ko abana bo bari mu mashyamba ya Kongo benshi bagiye bafite imyaka 3 cyangwa 5, abari bo bitwa ba FDLR, ndetse abandi bahavukiye iyi saha bakaba bafite imyaka 30. None Nduhungirehe ubwo rubyiruko rw'abana b'abanyarwanda n'abajenosideri wabasha kutwishyura? Kuko turazi ko wumviriza radio na televiziyo Musare, ahari no twababwiye ko ubwenge bwanyu bwagiye mu gifu. Iyo ufashe abana b'urubyiruko b'abanyarwanda bari hariya bavuga bati twebwe turambitse intwaro hasi, turi ngaha nimuze mukuremo abanyabyaha, hanyuma dutahe mu mahoro, hanyuma wowe utereka data ntabwo tuzaganira namwe, ahubwo mwebwe nukubica tukabarimbura. Ubwo bivuga ufite ubwenge buzima. Ngibi rero ibintu bikomeje kubabaza abantu ku mpande zose, bavuga bati ubutegetsi bwo mu Rwanda bashobora kuba batazi neza ibyo barimo bavuga, cyangwa se Kagame koko akabakoresha abantu yabanje kubapima ko ubwenge bwabo budakwiye buri mu gifu. Ibi bintu byababaje isi yose, ibintu Olivier Nduhungirehe yavuze naho bihuriye n'umuntu w'umuvugizi wa leta cyangwa se umubanye n'amahanga. Twihuta rero tugende kuri Bizimana rero Jean Damascene, uyu mugabo rero w'amacakubiri. Uyu Bizimana Jean Damascene nawe wewe yagize gute? Yabaye ngaho ajyana ibintu by'amacuho. Ni ibintu bibabaje cyane. Ubundi mu bisanzwe wakwibaza uti igihugu cya Kongo ni igihugu souverain, igihugu souverain.
ni gute Kongo u Rwanda rwajya kuvogera Kongo bigeze hariya? Kuvogera Kongo ni bisanzwe, ariko se ni bisanzwe cyane bidasanzwe? Reka duhere kuri Bizimana Jean Damascene. Nkuko urimo bibaza Chantal Mutesi Mutega, uti amagambo ya Bizimana Jean Damascene ni amagambo mabi cyane, ndetse ni amagambo ateye iseseme. Nibyo koko ni amagambo yashyize kuri X, ku cyahoze cyitwa Twitter. Uyu Bizimana rero yavuze ibintu biteye iseseme cyane. Ni mu gihe muri Kongo barimo baribuka iki jenoside yakozwe n'ingabo za Paul Kagame, jenoside bise Genocoste. Iyi jenoside bahise ko ari jenoside economique. Bizimana rero Jean Damascene yashyize kuri Twitter yiwe icyo bita X amagambo mabi cyane, agira ati kuba Kongo yakwibuka Genocoste ati biteye iseseme, ati ibi ni ukwigiza nkana, ati ibi ni ukwikirigita ugaseka, ati kuko abatutsi b'abakongomani baguye hariya muri Kongo, ati nibo babizi, ati naho Kongo kuba irimo igira ibi, ati ni ukudukora mu nkovu. Ibi rero nibyo dushaka kugarukaho. Mbega Kongo ko yarimo yiziza yibuka Genocoste, yibuka abakongomani bayo baguye hariya barenga miliyoni 14. Donald Trump we yemeye miliyoni 17, ariko Kongo yo yemeza 14, dore ko na mapping report ivugamo jenoside yo Genocoste yemera kandi yakozwe na ONU. Uyu mugabo Bizimana rero reka tumubaze, mbega mu kwibuka Kongo yigeze yumva yiruka abaruba cyangwa abashi cyangwa abafurero hanyuma ikibagirwa abanyamurenge? Mbega yigeze yibuka abanyamurenge ikuramo bari abantu bo mu majyaruguru muri Nord Kivu barababita guki abanyemera? Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane, ahubwo we Bizimana ni uri muzanamo amacakubiri mu bakongomani. Ibi rero mu rwego rwa diplomasi ubundi Kongo yagombye guhita izamura ikirego, kuko nimba upfobeje jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ahita ahamwa n'icyaha cy'ingengabitekerezo, ni gute uyu Bizimana atahamwa n'icyaha cy'ingengabitekerezo yagize gute yapfobeje jenoside y'abakongomani? Ibi ni ibintu Kongo nimba koko ifite abanyamategeko bagombye guhita bihuta bakajya kurega Bizimana. Aya magambo yanditse ntagabaho. Kongo mu kugira gute mu kwibuka Genocoste y'abana ba Kongo bishwe na FPR Inkotanyi ntiyigeze irobanura ivuga iti aha ni abahutu n'abatutsi, ahubwo yashyize muri rusange, ari nacyo gituma yayise Genocoste. Ariko Bizimana ati yaboneka iyo mwivuga ngo Genocoste muba murimo muradukora mu nkovu, uti abatutsi bakuye muri Kongo, abakongomani baguye muri Kongo. Ukibaza uti none we Bizimana ibyo abatutsi b'abakongomani birakureba hehe? None wowe uri umuvugizi w'abatutsi bo muri Kongo? Ngayo nguko rero amagambo arimo aracicikana bagira bati Bizimana ni umusazi mu mutwe, ati ibi bintu yagombye kubibazwa imbere y'ubutabera. Twikomereze rero. Ale wibagiwe ariko na Olivier Ruhungirehe aho avuga ngo kuvuga jenoside, kuvuga Genocoste ngo ni ukwigiza nkana no kwibagiza abatutsi biciwe muri Kongo. Uwo ni Ministre Aruhungirehe. None se we koko wafata akamuniga akamushyira muri prison ubura kupfobya jenoside, ubu yaba amurenganije? Ukuvuga Genocoste ni ukwibagiza nkana, ni ukwigiza nkana. Kuvuga Genocoste ni ukwigiza nkana no kwibagiza abatutsi baguye muri Kongo. None se nimba bavuze Genocoste wa mugani uko umaze kubivuga, bigeze bavuga abanyamurenge gusa, cyangwa bavuze abanyemera gusa, cyangwa bavuze abafurero abaruba? Oya, bavuze abanyekongo baguye muri iyo Genocoste. Rwanda rero simba bazitika kwimera mu bintu bitabareba. Abandi barogamye mu mutwe babuziyemo amaraso n'ubugoryi n'ubufobagane ku buryo bumva ko n'abandi bose bagomba gufobagana. Genocoste, abanyekongo baribuka Genocoste, bibuka abakongomani bose baguye muri ubwo bwicanyi bwiswe Genocoste. Ubwo rero ntabwo ari Bizimana gusa n'uyu Ruhungirehe, bose ni ko n'ibifobagane bose ni kuvuga abarwayi bose bose bafobaganye. Bihorera ariko isaha izagera bose bajye kurya indimi imbere y'inkiko, tubarabaza tubibasira tubasaba ngo nimuvuge biriya bintu byo mwaho mwabikuraga. Ibyo bazavuga byose tuzabyemera. Bazarya uburoko niba bazaba bakiriho bose, kandi ntibitinze. Alain, dusoza tugeze ku musozo w'amakuru yacu. Tubwire uruhisho, tubwire rwa ruhisho rumaze kutumenyereza, hanyuma tubwire n'iby'inganda, ngo hari inganda zasasitse inganda. Izo nganda zasasitse inganda n'inganda ki? Urabitubwira byose dusoza
usomana comments z'abakunzi bacu. Ijambo ni ryawe Alain. dusimbuke rero tugende rero kuri ya nkuru nyamukuru twabateguriye uyu munsi icyo bita uruhisho. Turagaruka rero ku nganda mu Rwanda nk'uko wabivuze byamuneka ale reka tuganire neza na neza tuvuge ko izi nganda zirimo zifungwa inganda zasasitse bavuga gute ngo ni inganda zisasiye inganda Chantal Butesi Mutega rero akabigasekwa nk'akezi mu Rwanda ibintu birakomeye. Uri murambwira uti izi nganda zasatse inganda ni inganda nyabaki, ni inganda zigeze ku nganda 110 zimaze gufungwa. FDA ibi rero bati ni ikigo ngo kigenzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mwo kagira imana mwe n'ibinyobwa byose ngo kimaze gufunga inganda 110. Abayobozi b'inganda barenga 50 bamaze gutabwa muri yombi. ngo bakoraga inzoga z'inkorano z'ibyuma n'ibindi n'ibindi. Izi nganda zimaze imyaka zirenga 15 barimo barakoramo bararoga abanyarwanda babamaze. Ariko ninde yabahaye ibi byangombwa kujya kubikora? Ni leta ya Kigali. Imisoro yajyaga he? Muri leta ya Kigali. Kuki babyibutsa ubu? Ninde yabakanguye? Ibi babikoze kubera iki? Babikoze kugira ngo urubyiruko nyarwanda ntirutekereze, ntirujye mu ishuri ngo rumenye, ahubwo ruhumirize maze leta ya Kigali ibayoboze inkoni y'icyuma nta bwenge bagifite, ahubwo barishwe n'ibiyobyabwenge. Ibi nta nubwo tubihariraho ni 100%. Byagenze gute rero kugira ngo noneho bamenye ko ibihe bigoye ahubwo bakoze amakosa? Leta ya Kigali ni gute yikanguye yaraguye mu mutego? Dushimire Kenisi cyane. Kenisi nawe arimo aradufasha mu rugamba turimo rwo kubohoza igihugu. Kenisi yagize ati ni igiki cyakanguye leta kugira ngo imenye ko yaguye mu mutego mubi mutindi wo kwica urubyiruko. None aba basenateri nabo bayivode nabo bagarutse batereka da ni FDA nifunge abantu bose bakoze ibi bintu bagize gute batanze impushya. Ni bande basabye impushya? Mbega ibi bintu bagiye gusinya ko byujuje ubuziranenge? Ntabyo bari bazi ko byujuje ubuziranenge. Bigenze gute kugira ngo ubwo buziranenge no buhinduke inenge? Banyarwanda kazi radio na televiziyo Musare tuba twamanutse rero maze tukajya kwibonera ibintu n'ibindi. Aho rero tugiye kubabwira iyi nkuru nyamukuru. Chantal Butesi Muteganize ko ari bumfashe uko byagenze. Uko byagenze rero bamwe bati ibara umupfu, ariko twebwe reka tuyibare kuko turacyari bazima. Buri mu gihe rero mu ntambara u Rwanda rurimo rurwana na Kongo yaba yaragerageje kwerekana ibintu udushyashya mu Rwanda n'uduki rero. Iyi myaka yose ishize igera kuri 4 cyangwa 5 M23 yubuye imirwano mishyashya ngo haba harakoze recruitment zidasanzwe mu Rwanda. Ubwo batoraga bagatoragura n'abantu mu mihanda. Byaje kugenda gute rero? Byaje gusanga rero icyegeranyo cyabonetse nuko mu Rwanda basanze abasore cyangwa bagifise ubwenge cyangwa bagifite ingufu bashobora kujya ku rugamba barabamazemo. Ariko wareba ugasanga mu mihanda huzemo abasore urubyiruko rwinshi. Abasore rero ngo urubyiruko rero baza kujya kubakoraho ngo bagende mu gisirikare babageza muri formation bagasanga ni nabuti n'abantu bishwe n'ibiyobyabwenge. Wababwira bakavuga bati karabaye rero noneho abantu bazima twarabamaze twasize ibintu byishwe n'ibiyobyabwenge u Rwanda ari barutera bizagenda gute? Ngiyi impamvu nyamukuru rero yatumye baciza inganda. Kubera iki? Ngo basanze mu Rwanda ababijejwe basanze mu Rwanda nta bantu bagikomeye bakirimo, ahubwo bose barabazwe n'ibyayuramutwe, baba ari abakobwa baba ari abahungu, basigaye ari ibintu by'ibyo ntazi mu mutwe nta kibirimo. Ibi rero ngo byahereye muri rubanda rugufi abo twakwita abahutu cyangwa se abakene. Ariko rero urubyiruko burya urubyiruko ngo ni nk'intuzenya bagenda batororokanya ku buryo urukundo ngo hano hambere havugwa urukundo rwa mbere rw'isi rukomeye cyane muri primaire ngo no bambere bavuga urukundo rukomeye akaza mu gisirikare. Muramubizi primaire n'igisirikare ngo abantu babanye muri primaire n'igisirikare abantu ngo ntibibagirana hamwe n'ababanye muri gereza. Ubwo sinzi abandi nabo muraza kumfasha, ariko bavuga ko ngo urukundo rwa mbere rukomeye cyane ari urwo muri primaire abantu babanye muri primaire naho ba president aguma yibuka umwana basangiye ikijumba bicaranaga. Hakaza rero mu gisirikare naho ngo barakundana cyane, ukaza rukajya no muri gereza ngo nibo hasangwa inkundo zikomeye cyane. Bivuga ati rero urubyiruko rero rwaba uri umukire ntikubuza kuza gukunda umwana w'umukene. Bivuga ko rero abo bana b'abakene rero ngo banduje abana b'abakire rero noneho bose bisanga mu biyayuramutwe ku buryo bagiye gushakamo bo bagira abasirikare bajye kurwana muri Kongo basanga bose ni ibihugu. Ngo ngiyo rero impamvu nyamukuru yatumye baca ibiyogo ko basanze ntacyo basigaranye. Abari abantu bazima barabikoreye bose babajyanye muri Kongo barabishe
barapfa. Bagiye kurondera abandi rero ngo bajyane, bagiye basanga nta kiriyo, basanga ni abantu bambara ipantaro zarekereye, abandi bakobwa no basanga ni abandi bambara amajipo bayaciye bayagejeje ku isutiye. Ibi rero ngo nicyo rero ngo niyo rero umutego rero w'ubutegetsi bw'igitugu, ngo kuko ubutegetsi bw'igitugu butega urubyiruko ibiyayuramutwe kugira ngo ntibamenye irimo bibera mu gihugu, ngo ariko iyo hagize ikibazo bagira babura abo bikoraho, kuko abo bikoraho baba baragiye kera. Murumva rero ubucukumbuzi bwa radiyo na televiziyo Umusare baba baduhaye ngayo nguko rero. Ngo iyindi nkuru rero nyamukuru none yatuma yatumye ibi biyoga babicare n'izi nganda bazifunga, ngo nuko harimo icyo bita ubugizi bwa nabi, ubwihebe, icyo bita kwiheba. Ngo abantu babaga bafashe ibi biyoga rero byagenda gute? Iyo wamubwiraga naho waba uri umuyobozi wanugwa wambaye amapeti, ntibyamubuzaga kugukubita icupa. Kubera iki? Nta bwenge buzima yabaga asigaranye. Ibi rero ngo byari byaratumye mu Rwanda hahinduka indiri y'abicanyi, ku buryo uwabaga ahimbye ibi biyoga yahitaga ajya kwa maraya, bavugana 2,000 ahejeje ibyo aheza, yakwikangura agaruye akenge agasanga bya 2,000 ntabyo asigaranye, maraya atenda guhica nabo bagahita bicana. Rero biboneka ko mu Rwanda hari hasigayemo ibihuhwe, abantu bazima bari barashitse. Ngaho nguko rero ngiki ringo gitumye ngo leta ya Kigali ifata ingamba zo gufunga inganda zirenga 110. Bene inganda ni bande? Mbega biratanga umutekano gufunga izi nganda? Reka data haba na gatoki. Kubera iki? Nibyo koko batabaye urubyiruko, ariko batabye abantu benshi cyane. Ziriya nganda rero zirenga 110 bafunze, amakuru dufite neza nuko bambwiye bati ziriya nganda nta muntu n'umwe wemerewe kugira gute gushinga uruganda. Ati ziriya nganda ni z'abademobe gusa. Ati abademobe nabo bakorana n'abajenerali cyangwa se n'abandi bantu bo hejuru bakomeye. Ati inganda zose wumva zenga inzoga hano mu Rwanda, ati ni inganda z'amademobe gusa. Ati kandi n'abademobe baba ofisiye cyangwa abasuzo ofisiye. Ati tuganda duto turi mu tugari n'ahandi naho hategezwa kuba harimo umudemobe wo muri FPR. Ati nagira nkubwire ko hariya abakozwe ku ntoki bose arabo muri FPR. Ati ziriya nganda zose n'iz'abasirikare bakugurutse, ati kandi n'iz'abanywanyi ba FPR. Ati utari muri FPR bazaga bakagusenyera bakakubwira ko inzoga zawe zitujuje ubuziranenge, hagakora abo muri FPR. Ati rero kubera bari abantu bo muri FPR rero ari amafaranga bakoresha benshi ari abo batse inguzanyo, ati kugira ngo bishurize inguzanyo ntibishoboka. Ati kugira ngo rero bizagende neza nuko bazatwara imitungo yabo bakayifatira. Ati binini hindi ntambara yinjiye mu Rwanda, ati mugiye kubona intambara zikomeye cyane. Ati bamwe baraje bate bahunge bomoke, ati kubera amadeni ya banki. Ati ngayo nguko natwe tutingayo nguko. Reka twihute rero twigire muri commentaire Chantal Mutesi Mutega ngo ibyo batubwiye ngo abandi barimwe. Bakome wakana ati ndabaramutsa cyane mwese abakunzi ba radio na televiziyo Umusare. Sindarishikanye ati nzindarishikanye Aloyizi ati nanjye ndabakunda cyane. Fredy Nyabutsitsi ati I love you so much. Chantal Mutesi Mutega wanjye komera rero. Uyu rero yitwa ati mana mfasha Pierre. Ati muzatubwira uwa mbere akunda gukanda like yego tuzamubabwira. Niyo nzima Patete nanjye ndabakunda cyane. Ese gawa David ati nanjye ndabakunda cyane. Jerome Nzohabonayo ati murakomeye. Taho mbaye Libert ati amahoro y'Imana. Mariko ati nanjye ndabakunda cyane. Eric Ngoma ati hano muri Brazzaville turamva 5/5. Havuga Imana Bateze ati nanjye ndabakunda cyane. Uwase Brigitte ati yemwe. Alexi ati bite. Uyu yitwa nde James ati Santi ati baribye inka hano ikavumu nyaboneka ni mudutabarize. Turatsinze Feliciani ati nanjye ndabakunda. Tubifurize rero umunsi mwiza mwese aho muherereye, mwari kumwe na ari muri amakuru ndetse na Kapiteni Chantal Mutesi Mutega. Mwese rero ibihe byiza aho muherereye. Bye naho utaca. Ciao Alain, ibihe byiza kuri wowe, ibihe byiza kuri twese Abanyarwanda inshuti zacu. Mukomeze mudukurikire neza, muduha comment, mukanda like, mupartaja ibiganiro byacu. Turabakunda, muradukunda, tubane mu mahoro y'Imana. Mwakoze.